wathi ucela simsize la akwazi akuyena esemkhulumeni intangayizona kodwa-ke bafowethu ndazi anginamaningi angitshele ngamaningi ake sinikeleni khona sike siyoza ukuthi kwenzakalani before sinikeleni khona babukeli ungakhohlwa subscribe ni-like ni-comment ni-share babukeli igama lami nguSiyanda sibhalele yona le channel le ukuthi isisize ukuthi sizolanda izinto zethu ukuba for quality system imali engango 1.5 so angazi ukuthi kwenzeka kanjani banikana ngayiphi indlela kodwa okuningi ngithanda ukuthi kube wena uzokusho mina ngomfowabo shuthi ngahlangana nobhuti la wangithembisa umsebenzi wathi angikwazi ngo 1.5 ngithe sengimnikile leyo mali waqala wanganginaka wangibalekela amakhoza akawabambi mengifika kena ngiphendula noma kanjani so ngakhetha ukuthi ngibize uhlelo lolu lama camera ukuthi basisize ngempela ngoba ayi indoda le ayi sixakile ngempela Kuba fo kabajat amakamera manje awana amakamera awu ungabesana uvala umnyango ungazi nokuzoba ma lalela sizekwe ovule mfethu ovule mfethu vola ma iba anishela amakamera endla ngaphandle base niyakhuluma awekhethe umoya wethisana ngani ngizela namakamera emzini wami awukakazi nokuthi size ngayo ayapha amakamera phela singene sokuchazela shiyana amakamera kanjani manje so shiya ayapha amakamera ngishuthelani samba namakamera mfethu ovule sifuna ukukhuluma nawe aniyabona ukuthi aselwe mfethu nawe aniyabona ukuthi aselwe nawe sifuna ukukhuluma nawe amazi sithi awusangazi manje umancane na mfethu okahle kancane wena mfethu anisizenda amakamera yona mase niyakhuluma kuyimani khulu abona umuntu esithatha kancane bo mfethu abantu manje babuka thina ini awufele nifuna ngibonga niyangishutha mfethu aniyabona ukuthi sifuna ukukhuluma nawe manje wasithatha kancane manje mfethu kwenzakalani dedele singene size ukuthi sichaze size ngani kodwa ngitshwelaphi okay siyaxolisa ukuthi sicela sidedeleke singene wena nale kamera yakho usaphela ukuphusha umnyango wami yanzuvule ngizonivulela into eseshiyile endlini mfethu ngoba sonaka wena sengivele ngigele umshini abantu namakamera hamba kanjani ba angisaphili bengiphila ngisaphila ngifuna ukuhlala phansi futhi hawu singakhuluma Sister mfethu ohlala ejabeni mfethu into esesizile ngeke sikwazi ukukhuluma simile mfethu khulumani mfethu seshanga ucrown mfethu wesistere lami ngucrown wesistere mfethu uyazi ukuthi wena wenzani yazi ngicela wehlisa mfethu ngoba manje awuthandi ukuthi sihlale phansi hayi man vele ngizohlala mfethu mawukuthi indoda mfethu singavalelana la endlini manje sobo u2 manje hayi bafoni indoda bangathi uyindoda uthani uyabona ukuthi wena manje yakho ukahle wena ayisho ukuthanda mina lalela manje mfethu manje sikhuluma nawe kahle ukusiphakamisa wena ukahle kancane cela wehlisa umoya ho baf asili la yazi mina sikora usuka leduzo kwami so baf angithi yabo lento yenzayo ukukhombisa ukuthi kuthini uyami khulumani vele sengithatha isinqumo sosiningile emzini wami namakamera khulumani ngifuna ngicela mfethu ukuthi ngibike mina ngingwenya edlezini ingwenya ngoba nizodla mina-ke shuthi namhlanje hamba ngaphansi kohlelo ugwazela sihamba usisi usibhalelile understand kuthiwe uthe usisi wena khona imali kasisi engakuwena yemnyaka engango 1.5 isikhathi eside scam abantu wena scam abantu wena scam wena yemfethu okahle bese shanje manje ngiyasiphambe mfethu okahle mfethu okahle ikhona le mali ekunyekela sizana zobo u2 yayitshela ngathi zobo u2 okahlancane wena mfethu sabonanga umuntu bona mfethu kahle bo wena uthatha advantage ngoba umuntu wesifazane lo hayi bokahle bo wena kahle bo wena ufonela ifona uyibambe ufonela ifona uyibambe ifona uyibambe ngani mofonela umuntu osebenza endlela uyibambe ngani ubona sihlalisa umuntu kahle bonanga umuntu bo mfethu mfethu manje phela sambe ayike sefuna kuwena nangu nje uyalwela ayike sefuna kuwena manje ngikhuluma nawe kahle mfethu awufuni ukuthi sikhulume kahle wena hoyi
awusiphi into zokuhlala amakhamera yokuqala Mfethu efresh sophuma nalo kumele siphume nefresh ngoba buka nawe umuntu wesifazane efresh sophuma nalo ekhabethe sophuma 1.5 yes asigale 1.5 asinandaba sifuna imali yethu sifuna imali yethu Mfethu lalela awusiphi into zokuhlala hayibo sihlale phansi hayi mfethu thatha into othi uyithatha mawuthi uthatha isibhamu sathu usikhiphe dubu mawuthi uyadubula sikho udubule mawuthi ngazi usisabisa la wena ngidinga isibulala wena bulala ngasodlala wena la silokho singcengela imali yethu imali yakho imali ethatha wena no ngitsobe kuba nemali ke okay mfethu lalela mfethu ayikabi asizile kabi la kodwa nize la manje namakhamera nize la chazela kodwa wena indlela osuwenza ngayo wenze ngazi ukuthi sizona walo kokuqala nifike nje nami namakhamera 2 aningitshela sifuna imali yethu sifuna imali yethu imali yethu sosiblemela sifana namakhamera wena kumele ufonelwe yini uma ukuthi siza namakhamera noma kumele sikutshele kumele nithole imvumo kumele uthi niza namakhamera emzini wami sifika la ezofuna into zakhe wena ubukumtshela ukuthi imali yakho uzoyithola nini sis okay sicela usichazelele sisi before sizisiyeni kude understand the story sisi ngicela uchaze ukuthi la silangani kwenzakalani lalela bhuti ubhuti lo wangithembisa umsebenzi wasa ngimnikeza 1.5 uzongitholela umsebenzi namanje salinde umsebenzi namanje akaze aphinda nginikeze kanenyanga engakho sekuno 4 months manje uthiwa mfowethu ngimfonela asayibamba phone momfonela ngene isikhathi eseceleni Ngiphendula ukuthanda uyabona ukuthi usiblockile phela mina ngeke ngihlezi nefoni mina ngihlezi ngilile uthi ngizofona lo usile wena manje mina ngihlezi ngigadene nefoni mina komanzi akabizwa mina ngihlezi ngigadene nefoni manje ke mina ujwayeleke mfethu ukuthi kodwa thina imali yethu wena uzongihlanyela uzongihlanyela nangu umuntu uzongihlanyela ngithanda singafanelana sobo 2 lapho la ungalokho sifanele sobo yabona umuntu onothi ngijwela ngiyakubona lo noma nikubona lalela mfethu umsizo sinemkhuzo wamanje ayikho into nangokusisi usichazele mfethu ukuthi kwenzakalani sicela kuzwe lakhe side ukuthi yini ekwenza ukuthi imali kasisi usisi yebo usisi ufuna umsebenzi kumina ngathi ngomini kulungile ngamtshela usisi ngathi kuthatha isikhathi uyangixaka manje usisikhathi othi ngekuphe ngishinyana wena mawucanga manje wani uyakwazi umsebenzi nokuqala lo manje ucathi uzosebenza ikhona yokuthi ubiza nomini wena ngikhuluma nawe into ngayo yasekhaya angikhulumi nawe wena kahle kahle uyakhombisa ukuthi unobhokolo phakathi noma ngifika lapho indlela ngiphusha ngayo la indlela ngiphusha ngayo ngoba ngihamba ngeke ufonele wena usenana mama kungifonele uyafonelwa inamba ubambi mina ngigadene nefoni ngihlezi ngigadene nefoni ufika la abantu basifana namakhamera asifika la oh manje ufika namakhamera ngangitshela amakamera kanjani imali ukuthi bak-expose ukuthi uyajabuza umuntu onjani ifriji lethu sophuma nalo uyathanda ukuthanda sophuma nayo mhlawumbe kini ifriji enjeni sophuma nalo ukona bakuzokutshengisa ukona bakho sobona lapho 1.5 le friji anisibona wena sobona uzongihlanyela wena sobona isigesi futhi unafaka ukuphuma le ndlela futhi ngeke ngize ngiphuma manje awukwazi ukukhuluma khipha imali uyibekela phansi wasatha lalela mfethu yabona labanje basifike nabo kanje into ezobakhipha la endlini imali yabo uma ingekho kuzomela ukuthi kwenzeke ngenye indlela asafunela umsebenzi asafuna ngokwefriji nje mina ngisho ukuthi sophuma ngihlanyela labantu balangaphi ngobugebengu bakho isikhohlakalo uzobona khuleka isikhohlakalo ngeke ngize ngikushintsha lokho ukuthi isigebengu unamanga futhi ngeke ngize ngikushintsha lokho kahle ima mfethu wena manje uyimbela igodi yazi uyayimbela khuleka kodwa uyalimba yazi uyalimba ifriji kodwa sihamba nalo kodwa ifriji mfethu thina into ekuziwe ngayo la iyodwa imali kuphela wena awuchazeke ukuthi usisi akho mali ke ngizoyithola akho mali esothola sobona ifriji asiphumi nalo
ifresh kodwa sophuma ifresh sophuma umsebenzi wani uyasebenza kodwa kona ukusebenza uyasebenza lalela umsebenzi akone kwakho asizelanga ukuthi ubuze umfethu ukuthi uyasebenza into uyaphaka phela manje ngathi imali yakhe engayithatha abantu imali yakho wena mawuthatha imali kusesithatha imali yakho thatha imali yasekhaya njengoba ekutshela ukuthi imali yasekhaya yasekhaya thatha ngamali yakho yona ungangisabisi wena futhi ayilibele ukuthi phumani amandla amakhulu wabhezeka manje beza amandla akho phela manje wena amandla wena ufuna kuphume mina kwaka wena hayi uphume mina phuma phuma sikhuluma nawe asike sikhulumeni imali mfethu njengoba uthatha imali kasisi nje kushuthi wena kahle kahle uyamnqwahela nemali yakhe ngwakela yaba wenze njani isizathu sokuthi ngithatha imali kasisi lingana ngivula umsebenzi umsebenzi wangifunela thatha abantu kancane uthatha abantu kancane mfethu musulokhu ungisabisa mfethu musulokhu ungisabisa mfethu yini wena musulokhu ungisabisa ungangisabisi ngale ndlela ungisabisa uzofela into ongazazi kulungile mengizofela into ngifele imali yesistem ule imali kasisi into ongaziwela imali yasisi angiwela imali yesistem akasebenza imali zakhe akasebenza imali zakhe imali nayi wa complete usebenzisa ukuza ngendlela phela eshuthi indaba yakhe ngihlangana nawe thatha abantu kancane uzothola umsebenzi thatha abantu kancane ayikabi sicela ukuthi ubuyisele usisi imali yakhe ayisekho kumina imali akho mali enzoyithola phela asiphume nesi imali mhlambe kumele siphume nesi kushuthi ayikabi phetha bona ungangithathi kancane wena ungangithathi kancane angithi sizolungisa lesimo angisakhuluma naye kwana nefoni yami sofuna ukuyintshontsha sidinga kodwa khona yami enzoyithatha la sister umtshela ukuthi ufuna imali ngiyantshela nje imali esekho kumina ngifuna ngenze njani ke manje sitholani ngenze njani ke manje ngibe imali ukuthi bayithola nini imali yakho abantu abanjengawo siyabazi abantu abanjengawo siyabazi bafethu into engasiza ngayo ukuthi isigade sisazoqoqa vele babe ukuthi kanjani ya kumele siyithathe nizoniqoqa into yokuqala nje into esidinga la imali kasisi mhlambe sengisho kwasithela ayikho imali enizoyithola kumina
kumele ngize ngithathe nathi ifridge siyaphuma nayo Alright. nathi ifridge nathi ifridge wanginika ifridge thina sakunika imali wanginika ifridge usinika ifridge singasinika ifridge uhlangana na kamera la uzulunguzi uhlangana Bafethu. yeah Nazi mele siqale lapha ematekweni. Mele sibhekene nefoni yakhe. Angithi wena uthe akho mali soyithola. usisi into ekumele ayi-understand nonke futhi yonke into ekumele nonke into ekumele awuthi singakhuluma Awumiyeke mfethu akhuluma. singakhuluma uvala umlomo into ekumele ni-understand nina ukuthi mina anginikani umsebenzi mina umsebenzi wami ukuthatha imali na ukuthi wawungenwe yini wawungenwe neyogwazela imisebenzi awukwazi ukuthula awukwazi ukuthula Bafethu animlalele uthini lo muntu. awuthuli Asikuzweni ukuthi nawuchaza. into ekumele niyazi nina nonke la futhi nonke ngoba manje seniyayifaka nona kodwa kamina ngikhulume nosisi seniyayifaka nina kunazi inhlangana mina nginikazana umsebenzi uyakuzwa lokho usuthuli manje ngikhuluma Lalela la. uyangizwa noma Ngizokuzwa uthuli ngikhuluma nawe Lalela la. abantu obazi Webaba. ngizoyenza ngizongithumela nje ngoba ngikhuluma nani nayi osiliji nizongilalela kodwa ngicasa nizongilalela nimiyeke nachaza. Yazi kade ngisho ngithi singasemzweni ukuthi okay. Ngiyanitshela mina umsebenzi wami uthatha imali ngidlulisele kumuntu okuyena ozokufaka emsebenzini mina ngifakana emsebenzini yana lo muntu angikufonela ngani ke manje ufonela lo muntu asitshela imali Wena yini uvuka amandla vele. amandla amakhulu amandla amakhulu kanjani ngiyakhuluma unamandla amakhulu khuluma ukhulume naye lo muntu abone ukuthi asimncane Wemfethu. khuluma phela shande imali ngeke umuntu olwa nawe shande imali Wemfethu. Mina into engisayikhuluma nawe wena ubusachaza. Siyachaza uyangena emlweni kumele ngene njani chaza kancane kancane achazeke ngiyakushisa kanjani ngilalele imfeni nina niyafika ningizela njengoba eseyifuna-ke uyela-ke la wehambisa khona ngisho ngabona imali ngifike manje izofika nini imali izofika ngazi ngizomuntu ozobe usisi ngamchazela ngathi mina sisi ngilungile ngizokufaka emsebenzini angiphiki kodwa lento ithatha isikhathi and imali kasazela ngale ndlela ochaza ngayo imali ayiyaphi uma ithatha isikhathi ukuze phela kubonakala ukuthi khona umuntu ofuna umsebenzi ukuze kusetshenzele into ekhona manje ngizothi ngithini mina kumuntu imali ingayipheli kumele ngifike ngithini phela into edala ukuthi sizilana into edala ukuthi sizilana umuntu ofuna umsebenzi into edala ukuthi sizilana ukuthi ngizokufonela umsebenzi for 5 months manje belungifonela 5 months khola yiko imali isigebengu lapho uskema abantu wena ufuna ukuboshwa wena ufuna ukuboshwa wena ufuna nemnyango umuntu onjengawo ufuna nemnyango umuntu onjengawo ufuna abasi abazoyi yabani abazoyibamba fridge khona okunye ningakuboni kahle
Singangena wonke amakamera si-check. Singangena wonke amakamera si-check. Yabo amateki azoyenza le. Hayi singabathatha. Sothatha zonke izinto. Imali kasisi nje. Hayi amateki uzowathatha amafungu wagqoke ngidlule nangalana zonke insuku ke balela-ke. Amateki uzowathatha. Ngiwagqoke ngidlule njalo ngala. Ngiyohlala ngidlula njalo ngala. Amateki uzowathatha. Akayidutha amateki umngane wami. Akayidutha amateki. Ushone kuyena. Yabona uthi asidanjwe baphela asidlali. Dlala ngabantu. Dlala ngabantu. Kangakhi sifika la Nithatha amateki kuphela. Kangakhi sikakhuluma naye. Thatha nefoni. Kangakhi Ikangakhi wena njalo uthanda kuhlale kulokho ekukhulunywa. Sikhuluma 1.5. Nina ngifuna ukuthatha amateki ami. Nithatha ifoni. Singeneni. Yeka singena hayibo. Ifoni futhi ungathatha futhi ifoni. Satha amateki. Bambezeni. Yeke phela sidlala abantu sobuye bemini. Thatha ifoni. Ifoni. Yesezosidlala. Ifoni yami manje. Yibo lapha singagqokile ebhuti sihamba nabo. Ifoni. Yeke. Ifoni sister. Ithathe nefoni futhi. Thatha. Sambeni ambani. Sukani manje. Emuva. Yabonini? Sobuye emuva. Foni yami. Asilwi nawe. Niyalo. Foni yami. Ba bosisi. Awubambela. Hey bosisi sathanda ba. Uzani. So. Yese sikwazi ukudlala wena. Sathanda. Size sikwazi. Unganani ifoni yami. Salama Thatha isigqoko sakho bhuti lapha. Yesidlale wena. Nani ufuna ukhokha imali yethu? Imali. Hani ufuna ukhokha imali yethu? Ufuna wena ukhokha wena. Sayithatha lezazi. Sayithatha sikhathelo wena. Angani namandla amakhulu wena. Unamandla amakhulu. Sikhathelo wena. Sikhathelo wena. Ulandela abantu bamakhamera. Ufuna ukusinike izinto zethu. Sazi uzulandela abantu bamakhamera. Ufuna usinike imali zethu. Thatha abantu kancane. Thatha abantu kancane sikhathelo wena. Sambe dadewethu. Dala wena. Funa manje. Hayibo. Kwakwapho sikhathelo. Fofoni lebele ngivipithola ngijwayela kahle. Let's ukhiya wami kahle. Soshiya la now yabo. Yafonela sabanga. Kahle ajwayela wena. Iqola wena. Sambe. Yini? Bazongicasula lezo. Ngalinge ningithini ni? Sambe. Okwena ingani wena ukhanda shisa. Vula lana. Vula. Nale skoraseni futhi. Hayi kwakwapho wami. Ulandela. Ufaka imali yethu ubuya kwezinto zakho. Thathani imali yenu ntosi. Into engathanda nje ukuyibonga nje kakhulu intathela ade sihamba nazo ukuthi sisenzise umsebenzi omkhulu ukubafo nje ade kwetela ikoleti sister imali engango 1.5 so umsebenzi basenzele wona kakhulu ngoba manje sikwazile ukuthi siyithola izinto izo noma singayitholanga imali ade size ngayo kodwa ke nakho okuncane sikutholile ngiyabona ukuthi hayi kuzohlanganiseka amateki nje lawa ngisiwagqoka ifeni nje leyo yosebenza ekhaya siyabonga nje kakhulu nje ngoba hayi aselutho ngaphandle kwabo labantu ngoba kade sasifika kuyena lana sithi siza kuyena simthole ngekho noma sithi siyamfonela ngeinamba angayibambi inamba zethu wasiblock so nje siyabonga kakhulu nje ukuthi abantu bamakhamera basisizile ukuthi basiphelezele siyolandisa izinto zethu siyabonga nje.